vlakovima. Spremi se za vožnju ti, moćni je vlak. Spreman, brzi, tako ja. Moćni je vlak. Društvo to baš je bravo. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sredi nas. Brzo stižemo uz pas. Dobro stvari riješimo zajedno. Miami Express. Kampiranje. Speni, sada vozimo se mi. U kamp, Speni, vozimo se mi. To sam ja. Sad vozite se Speni i zabavno će biti. Da u kamp Speni vozimo se mi. Penny je tu. Spremni, idemo u vožnju. Penny, pozor, sad! Dobrodošli na stanicu kampa Ići stići. Bok Iva, imam vlak pun kampista spremnih za zabavu. Hvala na pomoći, Penny. A, nema na čemu. Volim voziti djecu u kamp. Pogotovo kad se mogu voziti na žičari. Ako misliš da je to fora, onda moraš vidjeti što još radimo. Pričaj. Oduvijek sam željela znati sve o kampu. Zašto ne ostaneš i vidiš kako je? Savršen je dan za provesti ga vani. Stvarno? Mogu li? Nikad prije nisam kampirala. Daću to na velika zvona. Vidiš? Što ćemo prvo raditi? Ne, zaboravi. Idemo sve raditi. Ko će sa mnom? Hajde! Idemo! Veslaj sad, samo snažno daj. Ču, naša Penny je naj. Pogodak! Da vas sada vidim, jer dolazi najbolji dio! Bilo nam je lijepo, Speni cijeli dan. Naš najdraži si vlak, uz tebe sve san. Nitko sretniji od mene. Danas mi je bio najbolji dan. Kampisti, izgledate mi jako pospano. Znate, vrijeme je za spavanje. Moramo li se pozdraviti s Penny? Ne morate biti tužni. Ne idem ja nikuda. Jer večeras ćemo kampirati pod zvijezdama. Da! Današnji si dan učinila jako posebnim, Penny. Dugo se nismo ovako zabavili. Nisam ni ja, Iva. Nisam ni ja. kamp Penny. U kamp Ići stići, sad idemo. Pećemo kolače i popet na bor. Sljedeća stanica, kamp Ići stići. Kampisti, spremite se za žičaru. Penny, pozor! O ne! Pruga je oštećena. Ne mogu se odvesti do perona. Znači li to da ne možemo u kamp? Pa, prvo moramo popraviti prugu da bi mogli dalje. Pozvat ću Matka. Dobra je vijest da se mehaničar Matko baca na posao. Ne poznajem prugu koju ja nisam popravio. Loša je vijest da će mi trebati cijeli dan. Nema potrebe za kad je ovako sunčan dan. Znam jedan kamp u koji možemo ići dok Matko popravlja prugu. Stvarno, Penny? Ko je to kamp? Gdje je? Je li daleko? Samo polako, dječice. Hvala na pomoći, Matko. Pozove me ako budeš nešto trebao. Može! Hajde, djeco. Vrijeme je da krenemo u Kamp Penny! Nisam znala da postoji kamp koji se zove Penny. Kamp Penny nije samo neko mjesto, Roki.
To je svako mjesto! Dobrodošli kod Penny, gdje zabavno je. Uz igre na plaži i surfanje. Možemo planinari ili samo šetati ako imate volje. Na stijeni se popeti. Zatim slijedi piknik i odmor za sve. A ja ću vam svirat ustračnice. Pa trka u vreći. Penny, pozor sad! Zabavno jako. Svima je tad. Dobra vijest, Penny. Pruga je popravljena. Možeš odvesti djecu u kamp i će stići. Trudim se da sve bude kako treba. Matko odlazi. Penny, možemo li možda još samo malo vremena provesti u kampu Penny? Prije stanice ići stići? U kampu Penny možete ostati koliko god želite. Sad ruke u zrak, svi! I spremite se! Niz ovaj vlak smrti, zabavno je! Penini ljetni vlakoznici. Školi je kraj i sretni smo svi, za zabavu spremni, sada smo mi. Jedino Penny falit će nam. Ma brzo će doći nov školski dan. Nedostajat ćeš nam, Penny. Znam da ne voziš tijekom ljetnih praznika. Zašto ne bi bila s nama u glavnoj bazi? Bilo bi nam jako drago. Hvala, Liza, ali imam nekih planova tu i tamo da mi ne bi bilo dosadno. Fora! Čuvaj se, Penny. Budem! Bok! Da vidim. Što je prvo na mom popisu? Ojoj! Tako se ne započinje ljeto. Sad je već puno bolje. Nek se pustolovina zakotrlja. Penny, pozor sad! Vraćam je do Pinko. Dobar šut! Rar! Vidi, to je puno zviždić. Dragi šišmišići. Na moj znak. Priprema. Nećeš me ovaj put pobijediti, Penny. Onda idemo u vožnju, Matko. Penny već ima neke planove. Bok, Liza, kako se provodiš ovog ljeta? Super, ali nije mi izboljivo kao tebi. Puno si toga isplanirala. Bilo je super do sada, ali današnji dan će mi biti najbolji. Ideš na sanjkanje vlakova na stanicu Šljiljasti vrh? Ne, vozim djecu u kamp. Falila si, Penny, baš jako da znaš. Uz tebe je ljeto, zabavno baš. Baš je fora. Moram napraviti mjesto za razglednice. Rođendanski vlak. Dobro, Penny, teretni vagon je spojen i spreman za pokret. Hvala, Max. Jako sam uzbuđena što pomažemo oko zaista posebne pošiljke. A i malo sam nervozna. Zašto ne ideš s njom i pomogneš joj, Niko? Zar ne bismo danas trebali raditi nešto drugo? Na primjer, slaviti rođendan? Nisam sigurna o čemu pričaš. Dobro, idem.
rekli ste da je pošiljka jako posebna i baš me zanima što je to. Puno se bolje osjećam na ovom zadatku kad se ti voziš sa mnom, Niko. Penny, pozor, sad! Oprosti što ne izgledam veselo, Penny. Samo danas mi je rođendan pa sam se nadao da su Max i Liza nešto drugo isplanirali. Rođendan ti je, a ja vozim pošiljku? Onda sam ja danas rođendanski vlak. Prilazimo stanici Šiljasti vrh. Hej, Rocky, mislim da imamo pošiljku za tebe. Pošiljka ne ide sa mnom. Ja idem s pošiljkom. Zbunjen sam. Za koga je ta pošiljka? To je iznenađenje. Posebna pošiljka i iznenađenje? Obožavam iznenađenja! Onda će ti se ovo jako svidjeti. Uhu! Sljedeća stanica, farmerska stanica. Pozdrav, Niko. Nadam se da je ovaj sanduk za vas. To nije naš sanduk. Maja i ja smo tu da se pridružimo zabavi. Ne razumijem, Penny. Stalno negdje stajemo, a pošiljku ne dostavljamo. Za koga je taj sanduk? Vidjet ćeš na sljedećoj stanici, obećavam. Zadatak izvršen. Jeste li spremni za veliko iznenađenje? Jesam li? Cijeli se dan vozim i jedva čekam vidjeti što je to. Ali prvo moraš pokriti oči. U redu. Možeš pogledati. Vratili smo se u glavnu bazu? Sad sam stvarno zbunjen. Pogledaj na drugu stranu, tikvice. Iznenađenje! Sretan rođendan, Niko! Morali smo te maknuti iz glavne baze da sve pripremimo za zabavu. A najbolje je što je pošiljka za tebe. Za mene? O, jedva čekam da napokon vidim što je to. Otvorimo je! Prema mojim izračunima, ovo mi je najbolja rođendanska zabava ikad. Zabavljajmo se! Jej!